starešina, čuli smo da je zapravo sazivanje i cijela klima koja je stvarana ovih dana, dakle da se pozivaju braniteljske udruge na dostojanstveno primanje te presude, čak i poruke katoličke crkve, a i to i Mirjana sada rekla u ovom javljanju, kao da se već svi spremaju na tu osuđujuću presudu i može li se steći dojam da vlada možda i zna kakva je ta presuda? Dakle, prvo pitanje, da, već nekoliko tjedana se stvara to ozračje moguće kaosa ako presuda bude loša. Mislim da se to ozračje stvara umjetnim putem i da se napuhava kao da se potiče nekakav kaotičan rasplet. Drugo, ova presuda je kraj jednog procesa. Procesa koji je završio prvu epizodu, vidjeli ste gore na Kninskoj tvrđavi, gdje je postojalo dovoljno proaktivnosti, dovoljno samosvijesti, dovoljno pripreme u međunarodnom okruženju da vi i protiv volje nekih bitnih međunarodnih čimbenika oslobodite zemlju. Ovo što se sad događa je posljedica 15 godina nerada na tome, a preko suda je nastala politika koja se provodila dotad, preko pregovora u međunarodnim institucijama i tako dalje, nastavila se provoditi preko suda. Hrvatska je u tom razdoblju propustila bilo kako proaktivno djelovati da bi bila uključena u rad suda, da bi utjecala i da danas u krajnjoj liniji ne bi ovako pasivno čekala šta će se dogoditi u petak. U petak će se dogoditi jedna presuda i za one koji su tamo, oni se jako dobro nose sa svojim optužbama, sa svojim procesom. Već 10 godina Gotovina, 7 godina, 12 godina Čermak i 6-7 Markač. I mislim da bi i u hrvatskoj javnosti i u institucijama trebalo manje sokolova, više kompetencije, da se bez obzira na presudu, da ovo bude prekretnica i da se počne raditi nekako drugčije. Presuda nije kraj, ma kakva bila. Pitanja, gospođo Sloković, vi ste bili uključeni u obranu braće Kupreškić, koji su na kraju suđenja oslobođeni. Dakle, takve presude su moguće. Pratili ste suđenje generalima Gotovini, Markaču, Čermaku. Mislite li da je obrana u zadanim okvirima odradila dobro svoj posao? Ja mislim da su sve tri obrane doista radile maksimalno dobro u ovim okvirima koji su im bili dani. Dakle, ja ne kažem, mogli su vjerojatno postojati i još bolji uvjeti, bolja suradnja vlade, više ljudi u timovima, ali oni doista ono što su odradili vrlo predano i to doista ne radi se o poslu koji traje godinu dana ili je onaj koji se vidi baš na samom suđenju. Tu su bile goleme pripreme. Odrađeno je i pripremano, odnosno ogromna količina dokumenata. Ja čak mislim da Gotovinin tim je imao doista jednu impozantno veliku grupu ljudi, pripremili su puno dokumentacije, odradili su posao čak djelomično i za druge timove. Evo sad se spomenuo. Ukoliko, sad samo nešto da kažem, ukoliko bude presuda loša, ono što mora biti svima jasno, loša presuda neće biti posljedica lošeg rada odvjetničkih timova. Oni su odradili svoj posao najbolje što mogu u datim okolnostima. Oni su po meni doista, ovo što je i kolegica rekla, oni su morali imati veću podršku vlade. Vlada se pojavljuje tek u ovim trenucima kad doista stvari se privode kraju. Ja sam vidjela jedan dopis gdje u stvari vlada naručuje od Pravne akademije da se pripremi recimo jedna dobra analiza udruženog zločinačkog pothvata i njegove opstojnosti i recimo njegove mogućnosti primjene na Haškom sudu, odnosno određenih stvari zbog kojih se on ne bi smio... Pa to je kasno. A šta se dogodilo? Mislim da je to, ja sam vidjela neki dokument gdje se to naručivalo 2006. Ono što se dogodilo sada 2011. neposredno prije presude pojavljuje se taj dokument. Dakle, pojavljuju se samo, mi dobivamo u stvari alibi angažmane oko tog suđenja i to je ono što je u stvari silno nepravedno jer ovo je zbilja bio razlog da se vlada zbog puno stvari angažira puno temeljitije. Ja bih to samo malo željela proširiti na državu, na sve vlade od 1998. do sad i sve predsjednike od 1998. do sad. Hrvatska ne funkcionira kao država. To nije odluka
ovog ili onog ministra, ovog ili onog premijera. Hrvatska se ne bavi tim sudom. Hrvatska je propustila djelovati argumentirano prema tužiteljstvu, propustila je političko djelovanje i političko lobiranje, propustila je analitiku i propustila je naprosto što bi bilo vrlo bitno i dovoljno za Hrvatsku i za dobru presudu, propustila je utjecati u pravnim krugovima da taj sud primjenjuje samo ona stečevine civiliziranog svijeta koje se drugdje primjenjuje. Ali i u političkim krugovima oni su mogli preko Vijeća sigurnosti. Oni su imali mogućnosti doista neke stvari postaviti i tamo zbog doista nekih stvari koje su se događale, od toga da su nevini ljudi bili tamo, da je bilo dosta presuda gdje su ljudi proglašavani nevinima, do toga da su korišteni neki instituti koji se ne susreću nigdje drugdje. Osim toga, evo, imamo i tu činjenicu da u stvari državno njihovo tužiteljstvo je imalo glavnu ulogu na sudu. Ono je bio taj neki faktor koji je davao ocjene državi. Mislim, pa to je trebalo dovesti u pitanje istog časa. Dobro, evo sad jedno konkretno pitanje. Dakle, da li na presudu može utjecati zapravo odnos i sukob velikih država, velikih sila, možda utražiti presudu u trokutu Velika Britanija koja je uvijek bila na jednoj strani, na jedan način podržavala kaznu koju je predložilo tužiteljstvo, i Francuska i Sjedinjene Američke Države koje su recimo obrani, odnosno generalu Gotovini, našim generalima bili skloni. Pa gledajte, to vam niti jedan sudac sigurno niti na mukama ne bi priznao, ali mi koji pratimo taj sud znamo da kroz njega naprosto djeluju politike koje su djelovale, pa i ove tri, sukladno svojim interesima, osobito kroz tužiteljstvo, a i kroz taj sud. Da, politika je vrlo bitan čimbenik. Ali ne samo, pisanje presude je kraj procesa. Trebalo se angažirati, kažem, od 98. godine. Pa evo i ovo državno odvjetništvo što je sada tražilo podizanje optužnica za koncentracijske logore u Srbiji, je li to kasno napravljeno? Gledajte, ja sam stanovišta da je uvijek to bolje napraviti ikada nego nikada. I to je, slažem se s onima koji kažu da je to zapravo bio proces s kojim je trebalo početi suđenja pred Haškim sudom, jer je u upravi bezbednosti JNA pod Aleksandrom Vasiljevićem bio i laboratorij okupacije, idejno politički, i laboratorij zločina i organizacija zločina. I samo kad kolegica, kad je Jadranka spominjala utjecaj politike, gledajte, sasvim vizualno jasan primjer. Ako cijela naša država, sva politika, svi vlada, sabor, predsjednik, nisu u stanju objasniti svojim partnerima vani razliku između Knina i Vukovara, razliku između zločina u Oluji i zločina u Vukovaru i reći da su oni tamo spušteni na izvršitelje i da nema prekomjernog granatiranja i nema udruženog zločinačkog pothvata na najvišoj razini, a Oluja ima. Dakle, to su slike koje govore za sebe, ali netko je to morao napraviti. Idemo kratko na ova tehnička pitanja. Što će se događati u petak? Presuda, ma kakva ona bila, dakle nije konačna, nije pravomoćna, kakav je žalbeni postupak? Žalbeni postupak je takav da u roku od mjesec dana svaka od strana ima pravo podnijeti svoju obavijest o žalbi, dakle oni će najaviti žalbe. Da li oba dvije ili koja od strana ovisi naravno o ishodu i nakon toga ide žalba u roku od 75 dana. Ako se dovode u pitanje samo kazne, onda su ti rokovi nešto kraći. U slučaju oslobađajuće presude gdje generali očekuju žalbu tužiteljstva? Da, kod kuće. Znači svi presedani, jer to nije nigdje rečeno, ali po onim presedanima i kako je sud do sada postupao, nakon prvostupanjske oslobađajuće presude ljudi odlaze kući i čekaju ishod žalbenog postupka kod kuće. Naravno, dolaze na sjednice drugostupanjskog vijeća, jer i tu isto se izvode određeni dokazi, ali oni su u stvari cijelo vrijeme slobodni. Za kraj mogu samo zaista poruka za kraj. Čak i pod uvjetom da presuda bude oslobađajuća. Proces nije gotov. Što će naša djeca učiti o ne samo naša djeca. To ovisi o tome hoće li i
pozicija i opozicija, ma koja je to u kojem trenutku bila, se suglasiti kao danas kad su uplašeni od reakcije. A to je evidentno. A to je evidentno i napokon početi nešto raditi i proaktivno djelovati. Ovaj postupak koji je pokrenut protiv generala Siljevića i pukovnika Živanovića, mislim da bi trebao biti tek prvi korak u demontaži jednog selektivnog pristupa i demontaži umjetnog izjednačavanja krivnje koji bi na svojevrstan način ukazao na propuste koje je napravio sud u Hagu. Dakle, tek početak. Ali ja vam isto hoću nešto za kraj isto tako reći, da ja doista ne mislim, naravno da je jako važno kako će ove presude izgledati prije svega i zbog naša 3 generala koja su tamo i zbog neke percepcije Hrvatske vani, ali ovaj sud, kakve god presude da on donese, on nije dobio niti zadobio niti svojim radom izborio takav kredibilitet da on bude nesporno mjesto gdje su se utvrđivale činjenice koje niko ne može rušiti. On je samo jedan od izvora koji će govoriti o tom vremenu. Po meni on nije kredibilan. Nije dovoljno kredibilan da bi on mogao određivati i našu budućnost. Ali i povijest. Jasno, moje dame, hvala na gostovanju. Biće ovih dana uistinu još prilike progovoriti i analizirati i samu presudu i ovu temu. Hvala lijepa.